Good morning. Abusia, good morning, me ma watching, me chiao and I'm pay. Good morning to each and everyone. Baby bia will be no me ma watching. And I say good morning to you. Me chiao me ma watching. Anɔpai me ka sembia fa software ana me music software kora title ma no because ne ye ne suban ne ma bi a wo ye no me friend software enye yie. Yes, he doesn't deserve to be called man of God. Nipa mbeka ne ho asem nti I don't want to say software ma men kan say owura ye friend KUMCHACHA papa na brand ye friend KUMCHACHA we oye nyame ni papa wotumi ye nyame ni papa ma ne ye enti we KUMCHACHA ye friend man of God am e ma ne ye ana me de ne ye bi a oye no e ma me hu no ye saa e ma me hu KUMCHACHA ye saa o because nyame nipa die ya kaso obi ye nyame nipa so be a prophet, so be a software pastor, say evangelist. Obi oka nyame ho asem. Awa yi ne ho so on the oka nyame ho asem anase ensampa no oka no. Such people no, omo danso. Enti ni ye bi wo ho a omo yese omo di Yesu achi ebra Yesu ba ye no. Or Jesus Christ by you know. Wamu ano mudi na chi a omo ye na sunyafo no. Wamu nyina no mu sunya Jesus Christ. Sanya papa ne tie anase ne wura ne tie no san no mu nyina esunya. Enti yes the followers of Jesus Christ no. Na omo suban, omo nantie, omadeye, ombibia te say Jesus Christ pepepe. Na de ne ye hu. Enti me say me frɛ KUMCHACHA software anye yi o. KUMCHACHA me friend software se no nam o say your friend prophet no prophet KUMCHACHA no. Me friend say anye yi. Ahu. Mo amo yakura amo kamo so Bible no say ya wade nyina ho kwan but anye nyina ne fata yen. Na say wo so ye nyame nipa, wo ye nyame difo, wo ye nyame software e frɛ ho prophet. Na wo timi na TV so. Timitena TV so SSC aboa kwasea na ne enti kura ma me ye video kura na etwam kura kase ne se software mu a wo so ye nyame nipa wo timitena TV so e ka kire oba wo so oba ese wo twe kankan wo twe tantan timika etwe software wo TV so ka etwe Dabia ye KUMCHACHA or Continental TV so TV hwan no ne otete so a or kan sam bia ase wo ka me asre ase wo ka for se nipa ebesre but you nyame sofo na se also ye difu one pound so also ye prophet ha sa na wo so nyame prophet na so nyame difu eye na sofo mu a Timothy TV so wo no oba na anya ntokwa ana wo no oba na anya asem na mo ka na sofo mu a wo TV so Ede3n gay bia ye owo Kumasi RTV Royal Television Station bia wo Kumasi RTV ohene ba na sewabo nsu ye say afra na ohene ba sewabo nsu ma hwe gay no video ye efa wo KUMCHACHA ho e na wo KUMCHACHA so ma hwe video be mienu miensa bia wa beye but I think say enye proper sanya medifo wo fra ho so ye nyamedifo ye nyame sofo o nyame sofo to TV so ka kire oba besia ese wo twe meni wanum wa boa wo ye kwasea wo twe kankan wo twe fo wo twe se o sofo na e ka etwe sofo e ka twe wo TV so sofo na Ghana ndị chasa say nipa wo kro no mu no nyina mu wo mo ho empanifo ne mu wo mo ho na mo nkyere enkwala no nso nkyere papa because we nyansani a wo TV so papa panimu ka etwe e wo TV so wo ka etwe e di obi atem e ka ne baasa ne twe
Now you're Yansani, Winnie Yansa, software. Ah, one also your software, Winnie Yansa, KUMCHACHA. Winnie Yansa, Albeka, Eche, Edobi, As3m TV so. And a Pamaman can be in KUMCHACHA, oh, Gyimiee pa, As3m, no. Well, you're a very foolish man, stupid man, pan or Tigana ho. Now, Modin Yam, some Namudi As3m. One Cassans who goo hoofy, and a more good yam, summon animals. Magu Christo suma ni mwasi mo nipa bi te se wo KUMCHACHA no mo no magu Christo suma ni mwasi because ena me kan you wo se wo ye prophet o nyame sofo so nyame difo na o TV so na wo de obaase o Ede3n o TV so ka kire ne se ne twene ne twa kankan ne twene fa nkosi he ummu ho ya na ne say KUMCHACHA can nsem mama ya sere keke but you a fool, you are a stupid man. We are Gyimiee for society ben yet to okurum ho Ghana yet ede3n ye kire nkwala ede3n ye kire nkwala okurum ho mo tete Ghana ena mabu nkrofo saa mabu nkrofo afaso same ye prophet ben prophet ya yenim wo mo ba asase so anaso ye tin na Bible history say your prophet bi ba ye was asase so bi a Jesus Christ ba ye say Muhammad kura Muhammad enkramofo leader Muhammad ba ye na prophet no 8 minutes na TV so di wo ba tem Ede3n ase we ye Gyimiee for pa KUMCHACHA be ma o da obachi o da obachi o wo yire adi twa awo but ono oba nya ntokwa ne twa na adidi natem na de ntokwa mpo ade ntokwa sem nyina mo sori amotete TV so na mo kan krofo ho nsem enti RTV no ge no saa ohene ba e friend sense wa bonsu no wa no so sori obetena ha so or can crofo hon some because munyina yes mu review papers ne stories ne entertainment and what have you think crofo hon some na moka and na moka osu bempa ho asem ochina agrada ochina president vice we minister moka crofo hon some entertainment nso mo ba moka nyomtofo na obi a ho asem celebrity bia ne ho beba asem bia munyina moka enti saga na kura kan ho asem bi na asem na kura mpo aye wo ya awoso nya botere na mumu no berima wo wa ware obada wachi na wo no oba na awo no na uja wo yire wo ho ekoka kire oba foforo abonten se ne twe kankan na ne twe fu a na unye nyansani because na me kan be ma obada wachi de ede na o de oba na mu ekodi atem obetimi aka bibi foforo obetimi adi na atem so why you bibi na anya o there but I'm saying say KUMCHACHA betena ho TV utimi kan obi ya ho asem na anu yi ayi atukura wuye wo betena ho beka say adana tuawu na obi ti say your friends and kanoforiata amu adanse nam 1 ene nam ho no mu nkro mu nguye so wa kan wadwene obi abeye obi abeka bibi a kire na KUMCHACHA lo utimi kan wasem utimi kan wadwene yo but girl ne be kan ho asem a wo se buoi na wo se so yes of what TV so de oba na namu Ede3n ka etwe wo TV so wa Gyimiee pa KUMCHACHA wa Gyimiee wa hu se mu nyina mo nya sofo mo nya sofo mo nya nyame nipa nyame bi mfrɛ mo nyame mfrɛ KUMCHACHA nyame bi mfrɛ mo sankrofo ni nyina aye kro no mo ye kro akromfo aye kro no na mo bo nipa krono na mo bo nipa wo KUMCHACHA yi ko bia sorry Kumase ne mo ne Accra ne mo na de na wo bu nkrofo saa na bu nkrofo ene zuma sorry na gu engu ye asori na wan na sorry na engu ye na KUMCHACHA wa sorry na wan KUMCHACHA wa sorry na wan enkan ya na wa sorry no ejina mu no na wo twi bia na kwabro chire ene na wo Germany ochina no oni na Europe to kwan sana na Europe na America no but ene utimi to kwan emne ehina utu kwan oko utu kwan
and nesi kana na wunya na sɔre madema na nipa ni ate yo nipa ni abie nya nkrofo mfa sa sika no mra mu se mu ne bio endi wa hu se ne kumchacha ne ya wo hoi aya sofodie na wudi wa sɔre ne wan asɔre ne nguye enti ne kumchacha sɔre ya oni adwuma bi ye o na nkwala eyi online TV station o ma bie na otete so na o kansam ndi no be hu no adepa TV o china no hwan o hene o some friends o my channel baby the next day no wa ha Kofi TV not Kofi TV no dwa nanum na o kan krofo ho sam no didi atem FM ebi na mekan atuawu a wo be ka kire Ghana for say adentina kan for atane na mwanya anwu asam na kan wo dwene ho kan for atane onye obi nipa onye obi busuani na mwa no so onye obi nipa o sofo akoto chacha e wo men's gold one for sika nkoto men's gold ndi na mwa wadi usika na wani abrenti obi ewu no ko kan sa adentina na mwan enwu asofo amunyi na akro no chacha na moto chacha onye sofo papa kumchacha munyina mu ye wi thieves ene wan se munyina mu si su nyina no dito apart life wo kumchacha yi ene obi nnim no mo no obofo no mo ne Ebenezer da kwa ho ni prophet ene wan se munyina masori na egu ebi dia kura dia gugu ene apart life no munyina so lo mo ntonton ye Martina Ghana na mo de krono na mo frefre mo ho anyame bi mfrɛ mu nyame mfrɛ mu nyame ni mu ba bia mo nya nyame nkrofo bia because mo kasa no mabra bokora ho nte en kyerɛ sɛ mo ye prophet se ne yen te sɛ Jesus Christ be your prophet, Muhammad be your prophet, ana adif wo bi ate wo ho asɛm no. You people don't qualify, but mo de azane awi ne krono ne tena Ghana na mo bu nkrofo jeje nkrofo sika all in the name of religion, say Christian religion yate asore nipa mra na mo bebo mpaya mo ho atom meanwhile mun ni palampo mun ni hwe mun ni power mun ni tumi bia o na mo de krono na awi na mo bo krono nya mo ho ebia asore branches ahoro na me kan wokum chacha na wotwe bia na otu kwan ko Europe and now Germany or China no Italy or China, France, Belgium, Denmark, Netherlands. And then over him, KUMCHACHA, over him, and then what's on the way? Mo crono, mo de tna ho, a boom crofo, jink crofo, some sicano, I'm saying, I saw the nagu. Then we need you, maybe a deal. No, sa online TV station, my baby, and I'm making, and then I got to Kofi TV, no, oh, dear time, no, or Kankwasi Asem. Fed your Adani comedian, young Kami answer it. And I'm making. Obi awu ni e kan wo momu ko kire mu say ade na nipa sumasi anwu obi me kan hwenkyere wu but wa hu say wa bonsu no kokan ho asama obu wafu fan obu wafu kura na wo kan asama no wo TV so papa ni mu x si obi na twe e wo TV so wa Gyimiee onyanya nsani KUMCHACHA we wa Gyimiee pa na nti baako say. And such people, no foolishness in Kwan of the Tete Ghana. Oh, they have a TV station or cotton so and someone walker, a fan for home. Did the attempt, can't say who. I wonder, missing to win illiterate like him. Now we was what he sorry. KUMCHACHA wait, sorry, a man crofoko good nasi. Cocoon nasi. Meanwhile, this guy is a complete illiterate. Sometimes what the TV so no can say Gyimiee some to me can't we not sorry matter to her no and not sorry man to mutias ma we can say more software at the TV so di or bar atem adinase din atem ka etwe e wo TV so wait me years of war mo de krono me say na mo ye mun san krofo nyina apart life dito hwan and the moon, na obi ni mo wan. Krono na mo boy no. E wi ankrofo. E de azanje je nkrofo sika. KUMCHACHA ye kuntan. And then no na aha. Who took kwan rough. Oni na Europe no mo. So wa bie asore. And asore na wan. And asore na wan.
ana afi ato ne nsam keka na tete TV so na wo keka nsɛnhunu nyame frame na by force mo ama frame ho na mo di nkwase asɛm nyame bi frame mo ana ma frame ho na mo bokro no na Ghana fo nyina ni ate na obi ma sɔre mfa ne se camera wo na no oba kura nya asɛm a na sabe obi a wo ye beri ma warefo a wo oba da wachi ane wo wawo na wo kodi ekoka etwe edi oba ase atam wo TV so wo ye nyansani oh KUMCHACHA wa Gyimiee pana ninte ba ko sen kasa wa be se da bia okotena kofi TV ho a to no kofi ademan so nipa se no be form yonko oko form betena ho KUMCHACHA to make kasa criticize politicians say no de oye enso so mo san krofo nya na me kan mabrabo nye papa wo ti asori ate ye no wo ti bu nkrofo agi nkrofo sikadi mo bu nkrofo afaso se mo wo tumi na mo sayare na mo yesenso mo boa azan wo nya papa o enso sori na no ko kan politician ho asem criticize politician nda bi okotena ha na kan kwase asem fa ministers ne president na de ho enso so wo ya kromfo wo ti asori no wo bu nkrofo wo bu nkrofo so wo koka akodu obi atem ene oni juma bi ya di enti no ane say da bi osori ana na nkrofo enkwala we TV station o ma bi na kwatena ho enye ofriko fit TV no ko adepa ofra adepa no ko he o man o de nam sanya no kan kwasasem o se ge ni tutu ni o jamanfo na de no kire o se wo betena kumase no adwaman na nso bo na wo nom nsa e na wo we ma eno na be yiwa no beka na nya se wo kan kire so adwamanfo no so kire o so betena kumase wo kura ye sofo wo betena kumase na wo we ma o de ma ko hotel wo nom nsa wo ntimi me yiwa no a wo ba ya o twe kankan o twe na de nam na so twe na mfan ko si hin na TV so na kan twe Gyimiee ni sofo foolish you we ye sofo Munya sofo bia nyame mfrem nyame mam ngosra nyame nim na momu no manya society bia sabe nipa dwene ewo fom enti be hu no na kwase ya bi sei se ye frɛ ne KUMCHACHA na bia sɔre na kwase dan enkrofo nso so emamere wane maba wane mrante ye ne address ne ye kɔhia ye KUMCHACHA sɔre because ye Ghana de Gyimiee no a mo kɔtena Gyimiee ni we asɔre mu nya sa asɛm be na ɔkɔka nti mo sɔfo no te TV so no wo di oba atem ka twe e wo TV so we ye sɔfo Gyimiee Ghana de Gyimiee de o twa